We're doing this because I think igwa ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mga sa. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apon niya sa kuya. Pagmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Ilinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po si sa kuyang ati ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si makuapo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si ama hanggang si makuapo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabander. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel de Luna,
Simpleng tao, mabuuton pa. Dawa sa siya magdumanti, tinuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Nuwilo na ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Your team is banning. Your team is banning. Your team is banning. I didn't cure Your team is banning. I harness it. Shh. Your team is picking. The abyss gazes back. When the Your body team suffers, is picking. the spirit blooms. I'm the priestess of primal lightning. Your team the is hunter of all picking. the evil gods. Everything engulfed in flames. Your team is picking. Your team is banning. Back time.
My mission Your team is is to protect banning. lives. Your team is picking. Thorns remain, should petals fall. Your team is picking. Your team is picking. It's my job to protect Javier. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
slain. Red team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Monster kill! Team turret has been destroyed. Mega kill! Red team hero has been slain. Team turret has been destroyed. Kill! Double kill! Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Team turret has been destroyed. Team turret has been destroyed.
turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Victory! Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumanti, tinuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibot na gabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Dako lang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna.
team is banning. The abyss gazes back. Your team is Thorns picking. remain, should petals fall. I didn't Your cure team pain. is picking. I harness it. Uranus has awakened. Your team is picking. A punch for a punch. Your team is picking. Still has a few tricks to show. My magic Your team flows is as banning. freely as the winds. My mission. Your is to team protect is banning. lives. Your team is picking. Need some stitches? I can help. Your team is picking. I am the priestess of primal light. Your team the is hunter of all the evil gods. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
Team has slain the turtle! First blood! Red team hero has been slain! Red team hero has been slain! slain. Red team has slain the turtle.
hero has been slain. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Spree. Red team turret has been destroyed. Team has slain the Lord. Team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Red team base turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Monster kill.
team has slain the Lord. Red team base turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Legendary! Blue team hero has been slain. Mega kill! Blue team hero has been slain. Victory! Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong inipinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa.
pa. Dawa sa insya magdumanti tinuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Nuwil na ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel Di Luna. Ako na yupot tamabuot siya. Dako lang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel Di Luna, mayong pinipili dawati uska. SND Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel Di Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND Noel Di Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel Di Luna, mayong pinipili dawati uska. SND Noel Di Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel Di Luna, simpleng tao mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa tercer distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel Di Luna. Ito po kay Sir Noel Di Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel Di Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mga sa. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo.
out ka manlugod, kaya dakol ka pa matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel Biluna na tinawanan po ako ning sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel Biluna. Salamat po. Si motor po palanda sa pag-apon niya sa kuya. Pagmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pasero sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service. Your team is banning. Your team They is call banning. me a hero because I saved my nation from falling apart. Your team is banning. When you gaze into the abyss gazes back. Your team is Time banning. and tide wait for no man, nor girl. Feed. Your team is picking. Your team is picking. The hunt begins. Your team is picking. I see lots of prey. This land Your is team is picking.
punch for your team is banning. Your team is banning. Still has a few tricks to show. Your team is picking. Are the best partners. Your team is picking. May the blood of my Where there is enemies light, flow from there my are spear. Your team is shadows. picking. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Team hero has been slain.
slain. Blue team hero has been 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 slain. Blue team turret has been destroyed. Red team has slain the turtle. Killing spree! Red team hero has been slain. Hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Killing spree! Blue team hero has been slain. Double kill! Red team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Shut down! Red team has slain the turtle. Blue team turret has been destroyed. Killing spree! Blue
team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. Team has slain the Lord. Has been slain. Blue team base turret has been destroyed. Killing spree. Double kill. Blue team hero has been slain. Shut down. Blue team base turret has been destroyed.
team hero has been slain. Red team hero has been slain. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguso.
sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na. Your team Uncle is and Koopa banning. are the best partners in the world! Your team is banning. The abyss gazes back. Sir, what's your Your command? team is picking. I didn't. Your cure team it. is picking. I harness it. Uranus has awakened. Your team is picking. Chivalry is dead, and I will revive it. Thorns remain should petals fall. Come on. Your team is picking. Your team is banning. Born with talent. Your team is banning. I see Your lots team of is prey. picking. Your team is picking. Let's roll! The hunt begins. I love the smell of gunpowder in Your the morning. team is picking.
3,000 worlds, and not a single worthy foe. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Team has slain the turtle! Double kill!
slain. Blue team has slain the turtle. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Double kill. Red team turret has been destroyed. Killing spree. Blue team has slain the turtle. Shut down. Mega kill. Blue team turret has been destroyed. Red 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 team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Double kill. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed.
has slain the Lord! Red team hero has been slain. Red team base turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Team hero has been slain. Mega kill. Blue team hero has been slain. Double kill. Hero has been slain. Victory!
Tigulandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumanti, tinuhon ka, bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ka. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. The abyss gazes back. Where there is light, there are also shadows. My mission Your is to team protect is picking. lives. The hunt begins. Your team is the picking. surest path to ruination. To me, Your team is fun is all banning. that matters.
Your team is banning. Thorns remain should petals fall. I see lots of Your prey. team is picking. Shadow of obscurity. Your team is picking. Sanjo. They call me a hero because I saved my Your nation team from is falling picking. apart. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
turtle! Red team turret has been destroyed! Killing spree! Blue team turret has been destroyed! Team hero has been slain. Red team has slain the turtle. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Team turret has been destroyed.
has slain the Lord! Turret has been destroyed. Unstoppable! Team turret has been destroyed! Blue team base turret has been destroyed! Blue team base turret has been destroyed! Double kill! Victory!
Zulandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. SND, Nuwidi Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Nuwidi Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakata. Sir, your team is banning. Your team is banning. Gonzalo still has a few tricks to show! Your team is banning. The abyss gazes back. Your team is picking. Wait for no man, nor girl. Your team is picking. I harness it. All shall succumb to my power. Your team is Thorns picking. remain, should petals fall. I love the smell of gunpowder in the morning! A punch? Your team is picking. Only love and night. Your team is banning. Your team is banning. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. The night sky Your team tells is all. picking.
is the surest path Your team to is picking. ruination. Fighting Kimmy! Your team is picking. Come and join me in my dream world. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! Red team hero has been slain.
init, talagang natabangan. Dakol na naginibong inipinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, Blue team has slain the turtle. Team hero has been slain. Red team hero has been slain. Team hero has been slain. Team hero has been slain. Blue team has slain the turtle. Killing spree. Killing spree. Team turret has been destroyed. Mega kill. Team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Well played, bro.
team has slain the turtle. Been destroyed. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Mega kill! Red team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Double kill! Shut down! Unstoppable! Blue team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Killing spree! Wiped out. Blue team has slain the Lord. Well played, bro! Red team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Well played, bro! Red team hero has been slain.
Finlandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Your team is banning. Your team is banning. Time and tide wait for no man, nor girl. Your team is banning. Your team is banning. Still has a few tricks to show. Your team is Thorns picking. remain, should petals fall. Your team is picking. I didn't cure the pain. I harness it. I love the smell of gunpowder in the Your morning. team is picking. The hunt begins. Your team is picking. The night sky tells all. Your team is banning. Only love Your team and is night banning. are everlasting.
see lots Your of team prey. is picking. Your team is picking. Among the planes exists the equilibrium Your team is which picking. I was made for. I am vengeance incarnate. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Slain. Blue team turret has been destroyed. Double kill. Unstoppable. Turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Team turret has been destroyed. Monster kill. Red team has slain the turtle. Blue team hero has been slain. Killing spree.
team turret has been destroyed. Blue team base turret has been destroyed.